gusa cyane muri video nawe nyene muri telefone twashimye ko imbere yo kugura niba cy'abantu batwerekeje imbere yabo kugira ngo n'abanyabugura abanze ababisha amaso yiwe aho yo bari hose kandi ko rero aho muri gatoya yindi mu gatoya urengana ngaha wabifise Imana yahezagiye hanyuma ikabaremamo uburyo bwiza bwo gukora ibintu mu buryo bubangutse nk'uko rero mubona bamaze kubitozwa imbere yaho rero murabona ko haje abayobozi ba Kizigeza batatu baze bagusabire uburenganzira ku barongozi bacu bakuru n'aha mu Burundi maze bashyike hanyuma aba bayobozi bacu basabe uburenganzira ibaza ko ari warongoye iyo ekipe y'abashefu mide muri kiya turaberewe nk'uko mubibona diplome zibiri za mbere nizo abarongozi baserukira b'abana batoyi baba avanturiye izo teni mubona na frare murabona ko zidasa ndabona ko Kizigeza yaserukiye abaperezida b'amamisiyoni yamaze gutanga uburenganzira nk'uko mbona yabikoze ariko aravasa kugira ngo abisabe Je voudrais vous demander l'autorisation de commencer la défilée de J.A. Advanti pour célébrer ensemble la cérémonie rabbinique au GIE. naho bojuze ukuboko gusa abarongozi turasha tubona ko batwemereye Mission Burundi. Je vous remercie. ego murakoze cyane tubakomera amashyi uko uburenganzira twawurose tugomba twibonere nimba nk'uko babivuze nimba abajiya babaho mu Burundi canke batabaho nimba tukiri kumwe cane baragiye mugabe iconze c'abajiya barahari kandi ibikorwa birakorwa ata kibazo na kimwe ibirori byo gusaba uburenganzira bikaba bisa n'ingaruke ku musozo kugira ngo urwaruka rurerure cyane bidasanzwe cyane ku rutonde hakurikira abajiya baje bava mu Kayanza ubundi sabe komanda wako buguruye baje mu kibanza bateza kuba baza guhitiramo hanyuma murumva ko umuziki uhindutse ubu tugomba twakire defile y'abantu baje bava muri misiyoni ya Ngozi urabona ntabwo byoroshye bagenzi ni hatari gusaba abayobozi babyagire kugira ngo uko murabona bakora kuri ibintu bidasanzwe ko bakomera amashyi n'uburenganzira bwacu kuko ni byiza cyane ibyo dukora twe duhagaze babikora ko baratambuka abatari mwaje mu Kayanza murabona ko ari ibintu bisa neza kandi cyane umunezero utuma umuntu agera ku rugero rudasanzwe nk'uko muri ko murabibona abanyeshengero rero barifise amaso yo kwibonera bariko babona ibidasanzwe byateguwe n'ishengero ryo mu Kayanza ubwo urwaruka amashyi barayakwiye barasimba barajya
Antoine uramubona cyane ntawe ubona reka yanyegeye ayayayaya Cristiana Mesh. ashobora kurwara nako byogenda gute nimutse mubona dukomeye bibaze gwaraho bivana ngaha nyene ibaza ko abareganye isoni yagoze kugamo baje bava muri Kayanza bari kumeze gusenyera abantu cyo kumenya cyo nuko ndiko ndabona haje abakobwa unyuguza yakigura banamugarizo cyabakora kweze kuraza gutega wowe ni basanzwe ariko barambaye bikorwa bare yamugiye musalimu nawe kabisa.
na mirongo ibiri na rimwe kimwe cumi aho nyine murashaka kuyumviriza turashimire ubu rero reka aya mashini akwiye aya mashini uyu musore ko mbona arenze koma amashyi ye mabe ndabona baje n'abana aba bana yemwe mukurikirane nabo nyine murabona ko baje kuba bakorosha kandi cyane tugusabe abo baje bamanuke kunezerwa n'igitangaza ako kana afite amaboko bakita gusa ako kana afite amaboko ijya ni mukongote amasabe rero hano baje imbere y'abana bageze baje kuraba abagere abana birakoreka aba bana ni kimara aba bana badukorera ibihambaye aba bana bigisha byinshi aba bana bigisha isengero bigisha igihugu bigisha abakuze bigisha ababyeyi babo kuko bari mu rukundo rudasanzwe aba bana ni intaremuka aba bana basenyera ku mugozi umwe aba bana bakora ibintu bimwe bazi byinshi ariko byinshi cy'ubumenyi bafite ariko bongeye kuri ibyo bafite n'ibindi by'igitangaza bafite kuri bo barafite rero bagaje gasanzwe bakura mu isengero ry'abadivantisite umuyobozi twese yaje azanye abana kugira ngo amubwirize hano kandi n'umwana amenyekanira kuzakora kubera yuko ingeso ziwe zizotunganywa zikaba nziza ikivuga aba bana bagusekera ntigisanzwe niyo mpamvu ubwo ari abana bato bama batari Bonjour
birakoze birashika bagenzi aba ekipe y'aba explorateurs murabona ko natwebwe abanyakanada tubashikira umunsi umwe Abakora, abakora, abakora,
nyaruka by'ukuri muri ko muratutebya Ibendera ry'umwami Yesu Kristo niyiganize kuko harindiriye tuja mu rugamba n'ikizigenza wacu twige twisuge Yesu tugende tudatinya dukomeze dukise uburyo ari bwose tubonye icaha Yesu Kristo niwe kizigenza wacu nawo muhangara abanzi bakorera satani bakaze barongowe n'umutware mubi we Yesu none nitwiyeze gukora n'ubutware duhanga amaso Yesu umucunguzi wacu twige twisuge Yesu tugende tudatinya dukomeze dukise uburyo ari bwose tubonye icaha Yesu Kristo niwe kizigenza wacu nawo muhangara ibigwanisho vuba nivyo turwanisha ubutumwa n'urukundo rwisha dukuka naho nitwiyeze dukora n'ubutwari duhanga amaso Yesu umucunguzi wacu tugende twisuge Yesu tugende tudakina dukomeze dukise uburyo ari bwose tubonye icaha Yesu Kristo niwe kizigenza wacu nawo muhangara badushire mu muziki nibaza ko dusabe rero ishengero mwese aho muri mu vyubahiro vyanyu mu vyagiye